Okay, ya alright, nyemerera ikiganiro cy'umunsi tugitangire gutya tugushimira wowe ubana natwe, tugushimira wowe wakanze subscribe, uri gutuma dutera intambwe tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi. Turabigushimiye respect kuri wowe. Komeza ukande share, comment, dukomeze twibanire, kanze nanjye ngukubite amakuru hano kuri Step Up News. Turaza kuba tuganira amakuru menshi agiye atandukanye. Ndaza kukubwira ko Juno kizigenza yasabwe na ministry kuba yahindura izina rye Rutwitsi. Ndaza kukubwira yamano ukuntu agiye kuzenguruka u Rwanda n'amaguru. Bamwita Patrick Nyamvumba, akaba yarahuye na Bruce Melody akamushimira ubwo yari ari muri Tanzania. Uwo ni ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania. Ndaza kukubwira hagati ya Mistustu na Kiramani mbese byifashe gutwite. Ndaza kukubwira ibintu byinshi bitandukanye. Icyo ngusaba stay tuned, urabizi ko update ari nje uraza kuba nziguha mu kanya gato ya karinde. Mwibutsa yuko ushaka kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, wowe ushaka kugira ngo uvugwe ahantu hose n'ahandi wabicisha usibye no kuri Step Up TV show. Hano tukwamamariza ibikorwa byawe bikamenyekana, ibikorwa byawe bikava ku rwego rumwe bijya ku rundi. Ikindi wakora usibye kunyandikira kuri nimero ya WhatsApp ngiye kuguha, nyandikira kuri nimero yanjye ni 079 63 82 64 7. Bamwita Kevin photographer, akaba ariwe ukomeje gufotora amafoto meza. Abantu baherereye cyane cyane ihoye mu muhamagare, ndaje mubashiremo nimero ze muze kuzandika, muze kumva muri kumwe nawe kuko ni umuhanga kabisa. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or in entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than one with us. Okay, ya alright, kanze noneho musesengurire amakuru mere y'uruhande, nkubwira amakuru ari gukomeza avugwa ahantu hatandukanye. Bamwita ministry ubwo yari arimo aganira n'urubyiruko, ababwira ati amazina bavuga ari kubasobanurira ijambo gutwika ukuntu ari ribi mu mateka y'u Rwanda, kuko ari ijambo ryakoreshejwe ubwo batwikaga inzu z'abatutsi mu 1994. aribwo umuntu yaje muri comment akamubwira ngo noneho umuhanzi wise Rutwitsi nawe arireke. Ministry nakuzuyaza yahise avuga ngo iryo zina byaba byiza ariretse. Mbese Juno kizigenza araza kuva ku izina rye Rutwitsi cyangwa nkubwira ko amagambo abastari bagenda bazana cyangwa abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo na myaka ijana n'andi mazina menshi, bimwe biyobya abantu, ariko ndakeka Rutwitsi ya Juno ndumva nabidanje birimo cyane cyane, usibye yuko ashobora kuba ari razina agiye kurebura mu kanya gatoya. Bamwita yamano, akaba aribwo yavuze ko agiye kuzenguruka u Rwanda, azenguruka n'amaguru. Ubwo yabicishije ku rubuga rwe rwa Instagram yavuze ko kuzenguruka u Rwanda atari urugendo rw'amaguru gusa, ahubwo azahura n'abantu bakaganira ibintu byinshi. Ubwo yari kuganira n'igihe.com yatangaje ko urugendo rwa mbere azakora ari Kigali Rusizi.
bamwita ya mpano waciye muri byinshi, ariko ya mpano ntibyamuheranye ngo akaba ashaka gukomeza kwiyubaka, nubwo mu mitwe y'abantu harimo video z'urukozasoni abantu bigwa bahererekanya n'ibindi byose. Ya mpano we ashaka kubirenga agakomeza akaba umuhanzi ukomeye. Bamwita Mitsutsu we na Kiramani bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Bamwita Kiramani ubwo yararira yivu yavuze ngo kugira neza ni byishura inzu, ariko njye namubwira ngo kugira neza ariko byishura ijuru bro. Kiramani ubwo yararira yivu yavuze buryo kiwe hari ukuntu ugirira abantu neza, ariko bo iyo neza bakaba batari bayikeneye cyangwa abandi ntibabibone nk'ineza. Aribwo yatanze urugero ati ibaze landlord arimo ahapuriyavu umuntu amusohora mu nzu, wowe ukaza ukamwishyurira inzu kandi landlord yashakaga akagenda. Urumva ari igihe ukemura ikibazo kimwe uteje ibindi. Ayo ni amagambo ya Kiramani. Kiramani na Mitsutsu bikomeje kuba saga ikomeye cyane, ariko twibutsa yuko Kiramani ari mu bantu bagize uruhare mu kuzamura Mitsutsu kugira ngo tubone Mitsutsu tubona uyu munsi. Bamwita Bruce Melody Munyakazi kode ni 001, akomeje kuvugwa ahantu hose, akaba akomeje mu bitaramo bye byo kumenyekanisha indirimbo ye Pompom ubwo ari muri Tanzania. Ndakumenyesha ko aribwo yahuye na ambassadeur w'u Rwanda bamwita Patrick Nyamvumba, abinyujije ku rubuga rwa Instagram rwa Twitter ariko X, akaba yavuze yuko yahuye na Bruce Melody bakomeza kuganira mu bikorwa byo guteza imbere umuziki. Noneho turibuka yuko Bruce Melody yari yaratubwiye yuko indirimbo ye ikimara kuzuza 5 miliyoni afitiye abamukurikira ibintu byinshi agomba kuzabagezaho. Wakibaza ese Bruce Melody afitiye iki cyangwa nibe bikorwa ateganya kuzageza ku bakunzi be? Amakuru dukura hafi cyane, amakuru dukesha mideri w'abanyarwanda avuga yuko Bruce Melody afite indirimbo ye ku giti cye ubwo yari Zanzibar ahura na Diamond yayishutinze, ikaba ishobora kujya hanze mu gihe gitoya. Kandi ubwo yazengurukaga tukubwira yuko yari afite imishinga myinshi cyane, harimo Wilpo muri Kenya, harimo Mario, harimo Mboso n'abandi, akaba ari abantu benshi yagiye ahura nabo bafite kuzakorana indirimbo. Bamwita Wilpo we akaba yabishize ku mbuga nkoranyambaga ze ko iyi ndirimbo ivuga kuri valante. Mu makuru za ndani nk'abo muri football akaba avuga yuko iyi ndirimbo ishobora kujya hanze mbere ya valante. Nyemerera dutemberere kuri valante uko wakora ikiganiro kose ntabwo wakibagirwa kuvuga kuri valante. Uku ngo ni ukwezi kwahariwe abakundana, ndaje ngutembeze mu mujyi wa Kigali. Mbese valante iri kwitegurwa gute? Mwibutsa ko muri Kenya aribwo banki y'isi yatangaje ko abantu batanga impano bakoresheje inote ibyo bintu atari byo, ivuga yuko bashobora kuzajya barahanwa abantu batanga gift z'amafaranga. Abo bantu bararyoshe boro. Okay, yakanze noneho nkubwira ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ni byinshi cyane. Hariho nabonye wanditse ngo mama wawe arakikopesha ikibiriti ngo nikira. Reka manze mbigusomere maze nze nkubwire n'ibindi byinshi. Nibwo uyu munsi ndimo niscrollingira mbona post ivuga ngo mama arakikopesha ikibiriti n'umunyu, ariko yari kuzigama amafaranga uzaguriramo umukobwa kuri valante. Mbese umukobwa ni iki kuri wawe? Mbese uremeranya nawe?
reka nze nkubwire ibintu niwumva nawe uri kubaho mu rukundo umenye ko nawe uri single nk'abandi bose, wumve ko nawe uri single nkatwe. Telefone yawe nimba ifatwa bigoranye, nimba uhamagara umukunzi wawe inshuro ya mbere ya kabiri n'iya gatatu utaragufata, ushaka wahamagara kuri Kiss FM bakagushakira umukunzi. Cyangwa nimba wumva nkupira nyinshi, abwa ati nkupira mama aramamagaye, nkupira ngo ndaza kuguhamagara, nawe ushaka wabura ashaka umukunzi hakiri kare. Nimba umukunzi wawe aba atari proud yawe mu bantu, nyine mu bantu ababigize joke, mu bantu naka bashaka kugaragaza akagukunda, nawe ushaka wabura ashaka umukunzi hakiri kare. Mubwira ko nimba umukunzi wabeshe inshuti ze ko muba muri gukina nta rukundo ruhari, ushaka nawe wabura ashaka umukunzi hakiri kare. Mwibutsa yuko bamwita Harmonize, akaba aribwo yatereye ivi umukunzi we witwa Hojan. Uyu ni umugore umurusha imyaka myinshi cyane, ariko Harmonize yavuze ati gukundana nawe ni ibintu by'agatangaza, ni ibintu nungukiramo ku ruhande rwanjye cyane cyane. Akomeza kumubwira ati mugore wanjye mwiza nkunda, tukaba turi kwitegura ubukwe vuba bwo bita Harmonize. Ubukwe bwo ni bwinshi, n'umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime, nawe ejo bundi akaba yaratereye ivi umukunzi we ndatekera. N'ibindi byose biri kuvurwa ku mbuga nkoranyambaga, mubwira yuko stay tuned. Nyandukira kuri Instagram yanjye ni Step Up TV Show, naho amakuru menshi aba ari kugenda aza update. Mubwira yuko kuri TikTok ni Step Up TV Show, mwibutsa yuko no kuri Facebook ni Step Up TV Show, n'ahandi hose nyarukirayo. Nyemerera dusoze mw'ubu buryo, urabizi sinagenda nakubwiye ikintu cyagufasha mw'ubu buzima, sinagenda nagucarenjinze. Reka nkubwire uwo bita Rene Fabrice trainer, agenda umufaranga kuri Facebook, umukurikire kuri Instagram. Niwe munyarwanda uri gufasha abantu mw'iyi minsi mu gukora siporo, abereka buryo ki wakora siporo uri mu rugo utavuye mu rugo, kandi ugakomeza ukagira amagara mazima. Icyo ngusaba, nyarukira kuri Instagram, Facebook ye umukurikire, nawe ukomeze witungire amagara yawe, ukomeze ugire ubuzima bwiza. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro nakagaruka Step Up News, bari kumwe n'umuhungu wawe DJ Chap of Sound Master Vibe n'ibindi. Tukubwira ko nawe ushaka kwamamaza watwandikira kuri WhatsApp, nimero ni 079 33 82 64. Kandi dukomeza gushimira abafatanyabikorwa tuba turi kumwe, babwita Kevin Photographer, turamushimiye cyane. Tukibutsa yuko amafoto meza nimba uherereye Ibuye n'ahandi ari gufata gusibye kwa Kevin Photographer. Komeza ugubwe neza, kandi reka mwifurize umugoroba mwiza, wowe ukomeza kubara natwe kuri Step Up TV Show. Tukibutsa yuko intego nta yindi ni ukuzuza 4K subscribers, kandi ndabizi muraza kubinkorera abantu banje. Kora share, kora comment, dukomeze duteke. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or internal entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us.